أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبان شهري ورمضان شهر الله كما قال عليه الصلاة والسلام. Mesti sudah balik pada semua musim. Allah Taala lagi bersama lagi. Allah Ta'ala. Ikoi bu musibin nabi ko tara gadi. Waidi hina thasing di manunda mati ko le ba. Ramazan Mubarak amadi sigi hek mamang kalaiba Sya'ban Muazzam mati mabulle ba tha Sya'ban di tanjam sallallahu ta'ala na penghanbiri wujud jadi dumuloy na hadis pak mafhum man rasulullah ibiri Ummul Mu'minin Hadrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha radhiyallahu ta'ala anha dagi riwayat tauraga hai hakna Wazir Pak sallallahu alaihi wasallam na habirami ahin marida Allah ta'ala na neki gi thonga do hangopi Ya Huzur Pak sallallahu alaihi wasallam na do pirami ahin marida Huzur Pak sallallahu alaihi wasallam na do pirami si ahin marida Allah ta'ala na niki thong hanggopi si hai ahin marida di Idul Fitr Idul Zuha gi ahin loilana Sya'ban gi abidi hujuji Ramzan mamang Jikcap ibadah asigi Mayagi saruk ki Mungkin itu lahim Luadana Arfat ki mungkin ahim Hari bandumit Mari asida Ki Allah ta'ala na Niki ki thum hanggupi amusang kubul tawbi Musarabai babil sinamsing Allah ta'ala lagi Yang pwede terbaik hasani Musang ikoy kita magday ufabani Hai balik ufaba tanja adu Allah ta'ala fahmi musul sunu adun muslibai kafir sinau sing Allah ta'ala na ikoida phangan biri ba musung bina biri ba tanja sing se ikoi damukta yang ale ufabani hai na khallaga aigi akhirat ki damak khot na hoba musung jingjil na hoba ay kita yang nadagkar sila bagay sing amusung hari benumin aduda ke Allah ta'ala dunyawi asman asida kumdra laga ailan tawtu'i hari benumin asida ke kanalay ay habang nanirakyata ba jinjaki amusung Aiki punsigi, aiki ijai sugi, aiki mal daulat ki, rizqi, kudung mag nirakat apa kanalay ay pirati hai tanangai tanalay, hai punbit adugi maghrib ki, namichang raba matung maghrib matung dagina, fajar ki, asan matang fawasi, ki Allah ta'ala, kumdra agalay. Musiraba kafir sinau sing ado hari basing asida hari batanja asida Allah ta'ala na mu'min pun maging na Allah ta'ala utopi ado ga nyoy mari amadi makan mari amadi hari nabi asida su Allah ta'ala ikanata kopi bagi saruk phangoisi Hadrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu digi riwayat tauraga
Hadrat Pak sallallahu alaihi wasallam ne birami ke adum laba mating magul le raba kwai digi hena qabul oi ke taba mu'min kudum ki damang ta guna upi ge dor bahai bin asida mioi makan marigi doa Allah taala na qabul tawra ko piro si hari badudi ahan bada musyrik habis Allah taala ga mana basimi ini mau ngamada ayu wakalna mahak se taw ngambi makhluk ta khaliq tanata makhluk ta hazar habis si Allah mana simane makhluk ta Allah na simdo kraba adum labani zam asida habis pesada natagana mal da ai lawi mukol da ai service ta sino helmini siolom terga dai kari oiken sumaina sigi ubo fang da ba dum laba kwai digi tamthi laba asum da wakal kaya sina su haiba shirka tauba himan ne jalhalle misra bai ba sunna sing ya mo kan kan thani ngai ni Allah pa akan dibo sanu dusumba miyoi sigi Allah taala na kopi bagi hak tairoi dan jadu da aduga ani subana ke adum da bamioi kana kumba mioi amada molom tham numai taba tham ini jahe kana amada aina numai taba tham thammi ba kana gum nai ngona thamak panate aina thammi ba mi dunia si thammi ba isi aina kana gum amada aisi nuai taba thammi se aisi ni baharis kana gum amada nuai taba molom thammi ba adugi mioi adugi kopi bagi hak leiroi adugo loinana adum laba mioi ke mari mata singa jangna driba karoi lekai ga thina riba adum laba mioi adusu hari badmin aduda kopi bagi hak leite aduga mari subana zanya umlaga jinah tawriba mioi asigi damak tasu Allah taala na kopi bagi hak leiroi Musirabai Prab Sunawsing ngasi ay koigi mung manunda amusung ay isada ay karoi leikaida mafam masida kaya niya musumba laigi amusung yawi yang nakantan ngay majani Allah taala nasi busuk pada tawo sunu musang koy masin amato nung si jana laigi ngambagi Allah na pangatina biho sunu Musirabai Prab Sunawsing hay pimit asida Allah taala na niki kaya amrum hila bigalo ibas sigi damakta roza hen musu dakar mo hebedi Ramzan Mubarak ki thada roza hen basi farz ne farz ain do Allah ki ma ta pai hen pamba tanjama musung pi ga dabagi tanjama hay gadi hai boshabe bahat ki numit asine si numit asin na ai jahi si amagi pumsigi amusung hingbagi sibagi ai ijai sugi ai rizqi matang Allah faisla to do bas si dam to yang fikar lahu bai tanjamane loina na Hadrat Pak sallallahu alaihi wasallam ne do pirami hai bashi jadiba shaban ki tha se sidi ai ki tha ne aduga Ramzan Mubarak ki tha asna Allah taala tha Allah masam pi gani Ramzan nikis alun nung sila bai pa bisna sing Allah pa na tanjadu ko handana kali mo from kata agadi ibadat to ko mamagi Allah pangan pinili ko